Tengok ni guys. Alphard SC color merah yang baru sampai dekat showroom Joe. Dan yang ini datang dengan aksesoris Modelista. Bahagian depan dia datang dengan Modelista body kit version 2. Dengan lampu dia datang dengan lampu 3 LED, daylight, LED fog light, full driving sensor di bahagian depan, Modelista grill, lampu signature Modelista, sequential signal, active cornering light, fender flare Modelista, rim two-tone 18 inci dengan side skirt Modelista. Desain bahagian belakang dia datang dengan lampu signature Alphard. Bahagian atas ada spoiler, sequential signal, full driving sensor di bahagian belakang dengan body kit Modelista di belah bawah dan exhaust muffler dari Modelista. Untuk yang berminat nak kereta ni, boleh Roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah dalam pula.